Mi smo još u Nišu, kada smo promovisali program Srpske napredne stranke, odnosno Belu knjigu, rekli da je to jedan živ organizam, da će se on prilagođavati potrebama i društva i pojedinih sredina. U skladu sa tim, mi smo ovde, znači iz okružnog odbora, poveli jednu inicijativu oko decentralizacije. To je jedan od problema koji najviše muči sve nas ovde, gde želimo da u principu problemi građana se rešavaju tamo gde se oni stvaraju, znači pre svega u lokalnoj samoupravi. Tako da smo na naš predlog, predsjedništvo je usvojilo ove predloge i izmene, dopune, radi se o tački 6 naše Bele knjige koja se zove Celovita i decentralizovana Srbija. Predlog se sastoji iz dva dela, prvi deo je teritorijalna autonomija, a drugi deo je koncept decentralizacije. Definisanje statističkih regiona u skladu sa standardima Evropske unije ne treba da proizvede promene u teritorijalnoj organizaciji Republike Srbije u smislu stvaranja novih autonomnih pokrajina. Postojeće pokrajine, Vojvodina i Kosovo i Metohija, treba da ostvaraju autonomiju koju propisuje Ustav Republike Srbije. Dostignuti nivo autonomije Vojvodina ne treba umanjivati, ali je postojeću autonomiju potrebno prilagoditi potrebama privrede i stanovništva i sprečiti tendencije da se autonomija koristi za izgradnju nezavisnog, političkog, privrednog i društvenog sistema Vojvodine. Decentralizacijom Srbije do nivoa lokalnih samouprava treba umanjiti tendenciju novosadizacije Vojvodine, koja se pojavila kao posledica naglog povećanja nadležnosti autonomne pokrajine Vojvodina. Ustavnu odredbu o finansiranju autonomne pokrajine Vojvodina treba razraditi sistemskim zakonom. Skupštinu Republike Srbije treba obavezati da se u roku od 90 dana izjasni o zakonodavnim inicijativama koje uputi Skupština autonomne pokrajine Vojvodina, čime će se rešavanje pitanja od značaja za pokrajinu preseliti iz stranačkih i koalicionih kabineta u institucije države. Pitanje iz oblasti statusnih prava nacionalnih manjina ne treba vezivati za uređenje pitanja teritorijalne autonomije, jer se prava manjina moraju jednako poštovati u celoj Srbiji. Srpska napredna stranka smatra da se istinska decentralizacija države i društva ogleda pre svega u širini prava i ovlašćenja lokalnih samouprava. Srpska napredna stranka se zalaže za dinamičan koncept decentralizacije Srbije, koji podrazumeva donošenje propisa, kojim se ustanovljava kaskadni sistem lokalnih samouprava, koji sve jedinice lokalne samouprave razvrstava u 5 grupa prema objektivnim i merljivim kriterijumima, pre svega po materijalno-finansijskom kapacitetu, socioekonomskoj strukturi stanovništva, veličini teritorije i njenoj infrastrukturnoj opremljenosti, kojima se određuju minimalni obavezni delokrug nadležnosti i ovlašćenja za svaku od grupa lokalnih samouprava, kojima se određuje model diferencijalnog finansiranja za svaku od grupa lokalnih samouprava, kojima bi se definisala obavezna saradnja jedinica lokalne samouprave u pitanjima unutar minimalnog obaveznog delokruga nadležnosti i ovlašćenja, kojima bi se definisala procedura kojom lokalna samouprava može tražiti preuzimanje određene nadležnosti, kao i uslovi, rokovi i administrativni mehanizmi prenosa te nadležnosti. Šta predlaže Srpska napredna stranka i zašto se zalaže i šta se nalazi u ovom programu? To je da se dostignuti nivo autonomije Vojvodine neće umanjivati, ali je potrebno da se prilagodi potrebama privrede i pre svega građana i da se spreči da ta tendencija autonomije da se koristi za izgradnju nezavisnog političkog, društvenog i privrednog sistema. To se postiže pre svega suštinskom decentralizacijom do lokalnih samouprava. Takođe, ono što je još važno kod teritorijalnih autonomija, to su možda 3 stvari koje treba takođe razjasniti. Znači, to je pitanje finansiranja autonomne pokrajine Vojvodine. Naime, kao što znate da je Ustavom propisano da Ustav autonomne pokrajine Vojvodine bude 7% od budžeta Republike, s tim da se 4/7 koriste za kapitalna ulaganja,
ali do sada to nije bilo rešeno ni jednim zakonom osim ustavnim. I onda dolazimo do političkih manipulacija koje se događaju, da u principu predstavnici autonomne pokrajine Vojvodine odlaze i dogovaraju se sa premijerom Srbije ili sa nekim drugim političkim činiocima kako treba da izgleda i koliko će biti iznos sredstava autonomne pokrajine Vojvodine, što je totalno jedan nonsens i glupost i mi to želimo da izbegnemo. Takođe, bilo je do sada dosta sukoba, jer predlozi iz Vojvodine nisu imali svoje ishodište u Skupštini Republike, tako da mi predlažemo ovde da svi predlozi koji dolaze zvanično iz Skupštine autonomne pokrajine Vojvodine imaju rok od 90 dana da se rešavaju u Republičkoj skupštini, jer do sada to nije bilo slučaj, nego to stoji po fiokama, onda se iz pokrajine žale kao evo ovi neće da nam rade tamo, ovi kaže stalno vi nešto zanovetate iz Vojvodine i stvara se neki animozitet između praktično u istoj zemlji, između ljudi koji su komšije, prijatelji i drugari. Takođe, i pitanje iz oblasti statusnih prava nacionalnih manjina ne treba vezivati uopšte za uređenje ove pitanja teritorijalne autonomije, jer se prava manjina moraju i jednako poštovati u čitavoj Srbiji. Što se tiče ovog koncepta decentralizacije, to je jedan od izvornih principa, 10 onih principa uopšte i konstituisanja i funkcionisanja Srpske napredne stranke i ono što je najvažnije da mi smatramo da se ta istinska decentralizacija države i društva ogleda pre svega u širini prava i ovlašćenja u lokalnoj samoupravi. Mi predlažemo potpuno novi sistem decentralizacije, to je takozvani kaskadni sistem, gde bi sve lokalne samouprave bile podeljene u 5 grupa. Zašto? Pa zato što sve lokalne samouprave nisu iste. Nisu iste po veličini, nisu iste po broju stanovnika, nisu iste po ekonomskim kapacitetima, nisu po materijalnim kapacitetima, nisu po kadrovskim, socijalnim i svim drugim kapacitetima, nisu potpuno iste. I ne možete vi propisati isti nivo lokalne samouprave za, ne znam, Novi Sad ili Beograd i za Kuršumliju ili Novu Crnju ili za bilo koga. Znači, tu mora da postoji razlika i mi predlažemo 5 grupa. To je jedan dinamičan koncept, a zašto je dinamičan? Zato što on omogućava da povećanje svojih kapaciteta određena lokalna samouprava ide u sledeći, u viši razred, gde će dobiti više nadležnosti i gde će dobiti viši nivo finansiranja. Mi predlažemo direktan izbor izvršnih organa. Mislim da je to jako dobro. U Srbiji je to bilo na izborima 2004. znači do 2008. godine. Samim tim izabrani predsednici opštine i gradonačelnici dobijaju mnogo veći autoritet i kod građana i pred političkim strankama.